Khansele ya Mmasepala wa selegae wa JB Max e na le manno a le 37. Lekoko leo le eteletseng pele ke ANC ka manno a le 33, DA a le 17, Freedom Front Plus a le 9, EFF a le 6, fa Patriotic Alliance a le 2. Mangwe a makoko kganetso ga ise a totobatse ntlha ya go tlhama komiti khuduthamaga eo e tla etellang pele khansele. We will not go into such a system because the ANC will then have the majority in the committee system. Ka fa go je lengwe DA yone ya re e tla tsaya taelo go tswa go komiti khuduthamaga ya lekoko. We are totally opposed to that. So in an executive system we have to look what's on the table. I don't believe it's on the table here. Re sa le for ANC eo e fentseng manno a le mantsi ya re e santse e buisana le makoko a mangwe. Re batla go tlhalosa fa mekgatlho yotlhe farologaneng e mokgatlho e kgolagantseng le yone e bontshitse takatso ya go tsena mo dipuisanong tsa tlhakanelo puso. Kgabagare moitseanape wa tsa dipuso selegae go tswa Northwest University a re go a kgonagala gore bommasepala ba tlhame komiti khuduthamaga eo e tla etellang khansele fa e le gore puso tshwaraganelo e padile. Re ska libala makoko a tla ka di-political agendas tsa bona ana ke efeng agenda e tlankang matla in terms of deciding service delivery. Le fa makoko a sepolotiki a tsweletse go buisanela kgonagalo ya dipuso tshwaraganelo go bommasepala bana fela le go fitlha malatsi a le 23 gore ba bo ba tlhamile dikhansele. Zebulon Maine, SABC News, Potchefstroom.